the long wait is over. A tough challenge, a long and exhausting ride, a fun experience, and a 3-day event to remember. This is my first endurance ride. You can choose to go with the 800 or 1,300 kilometers of non-stop driving on the busy roads of Mindanao. Me, I opted to go with the 800 kilometer challenge. This challenge is definitely new. Checkpoints were called butt breaks, 20-minute required rest after hours of driving. It's where you get to meet new people and possibly agree to ride with them instead of going solo. I am more than proud to say I completed my challenge happy and safe. And who made that happen? The Iligan Hyperally Endurance Challenge, organized and held in Mindanao, the city of waterfalls, Iligan City. So allow me to show you my best first endurance experience for this long and boring video. Prepare your snacks because we are about to go riding. Hello guys, so update, wala na ko sa Sumilao, bago na ko ni Pia Sumilao, going taong Claveria. But first, hapit sa taong gasolinahan kay 2 bars na lang ta. Music trip ratirada na to guys. Hindi na siya mahugog 130 kay pagasolina pa man ta. Kita tagkagasan if murag si Dio man tagawas, so magpagas pa ta. Kaya sa arawan na to na yahay nagpinangita asa sa lalaag. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame. Buara. Mulibog man ta usahay good kay usahay mamakak maning Google. Anong pag-iligan? Dili pasaka kog Claveria. Oo. Bali gawas kog CDO no. Diri. Pinadalan pa yung next dito. Okay. Sagol yung boss ba? Ha? Sagol yung motor ba? Oh, bisagon Sara. May Rider, may sniper. Kategory na ay katong mga dagko kayo nga mga big bike tag 1,000. Oh nako, salamat. Meanwhile, yes, hello guys. So other side of the vlog video again naami diri karon sa unsa kay nilay ha view deck ha Manolo 14
Ay, buwad. And then pork. Hotdog. Lumpia. I miss you already, my labi-dabi. I love you. Amping-amping dara. Bye. Claveria na ta guys, no? We are in Claveria already. Time check. Vibrate 12:11. 12:11. Ilumura kayo po guys, no? Ako lang makikita guys sa Claveria. Grabe na na to ka-late guys. Nauwi na kayo po. Ikabot na to sinuog. Kita na lang siguro sa tara. Much later. Darang next stop guys, 747 Cafe. Tara, 747 Stopover Cafe. So manatag picture dire, manatag timestamp. Next is katong flight, something flight that's 28 minutes away from here. So yeah, let's go. Then after ana, hinguog na dayon largo. So hinguog na ko mo pahuway or Butuan. Hinguog na ta pahuway, Sefi. Sorry, Inday. Just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas.
One eternity Boss, later. mangutana ko ba asa dapit ang kanang unsa na flight kon kanang sa Cebu Pacific flight unsa na 747 asa na boss? Mosulod pa? Ay saya gikan kwan. Yung saya lang kwan. Oh, sa sign lang ba? Sige. Salamat. Ha? Wala here. Na ako sticker boss pero di mo ko sikat boss. Baka ka na mayo. Sige. Ay mo tapita uno mo. Dadyaw. Uy, yan. Kanang nay motor? Oh, nan kamay. Okay. Salamat boss. Oh, namay biso ra kapos tata. Okay. Salamat. Tuwana na hurot. Ano na nga yung sticker? Mauwang mo mo hata guys. Murag mauna ni diri. Diri na lang ko, di na lang ko musulod. Salamat!
Eternity later. Salamat. Dito ay mong photo ops. Oh, I-start sa kantong kuan. SM Uptown. SM 20 minutes ta magtambay. okay. SM Kani SM next. dayon Dua. Talakag Dalakag. Hindi pa. dayon kani Bukid Oh, tulo. kani Okay. Rizal Park Oh, kani pat. oh Sunod. dayon oh Pat 5. dayon diri Kulang pa. Wala ka kakuan adtong 387. ay naa Sige pa, sige pa. Ay, kana pa. Claveria Bukidnon. Oo. Claveria. Claveria Sige pa. O, kana. kani Kapi. 747 og flight Sige pa. kani Kana. Sige pa. kani flight Ah, katong commemoration 387. oh flight 37 oh mao na to Dito. Alis ta rin ta dito. okay. Okay. Hi guys, so update nanak ko sa Tingoog which is butt break. So 20 minutes nga tambay nata diri guys. Butt break zone. So after ani diretso na ta sa Butuan and then coastal road pabalik sa CDO Villanueva. Dito na magpaabot sila Sara. So, see you later, mga mamamay. Hello guys. So, nigawas na ta sa butt break zone, no? Padoong na taog Butuan. Butuan na ta. And ilagay na ko sa on yung bait guys kay lupat na gid siya. So I'll see you sa Butuan. Pray for safety Lord please. Sefi, ikaw na bahala na ako Lord. Okay, I'll see you guys later. Babush. Meanwhile, Yes, hello. Update. So, padung mi karon entrance ni sa Campo Juan. You have arrived. Dol-dol ni siya sa mo ang tambayan ganina view deck. So, muna ni siya karon. We are here in Campo Juan. Yes, hello guys. Hurray! Yes, hello guys. So, nanday may diri sa sulod. So, karon nagsuwat sa tong pangan. And then, mo din ni si ate. Paano ni mate? Vivian. Ate Vivian.
Hi, welcome sa Heritage House. So na dali guys sa kananan ni Papa Daday. Isa-isa rin yung mga gaman ng mga sticker. Ano ni sila guys? One tray. A few minutes later. Par! Video ni video! Video.
NCP Butuan! NCP Butuan daw. Naay photo ops dire bro? Naay photo ops dire? Oh, yes sir. Kaya tagalibot-libot ko. Ay bro. Ha? Oh. Padung na ko uli. Ha? Padung na ko uli. Sana all. 1-3 ka? Uli lang ka? Uli na ko eh. Gatay kapoy na kayo kayata. Bro. Nanong ni bro? Ha? Kaya tagilamat ko. Nga naman? Na ako'y gipapicturan sa dito nga magsaysay Dayon. terminal. Wala ka na daw. Ha? Wala ka talaga na yan. Kaya ta ay ko ing nagi. Picture na nagbalik oy. Ha? Check naman siya. Check naman siya na to. 800 man. Di, picture na nagbalik po. Nga nakalabay. Ay padung pa mo dito. Giahak mo. 1-3 dali. Ah. Kani ba? Salay. Daray. Di man na mao. Dili kani. Carmen, mana? Ay Carmen dito. Gata abi na kog padung na mo uli. Dito na bro. Carmen, Pasurigaw. Ay, 1-3 siya? 1-3 ka? Dili 800. Padung na ko uli. Carmen, Butuan. Tapos uli na dahil. Carmen. Ah. Okay na bro. Amping mo, amping. Amping. Sana. Bro. Amping. Okay ra mo? Okay ra mo dia? Ah. Okay. Amping bro. Na ako sa Salay Terminal. Nagpakuan na sa uwan. Timing sad kay pag-abot na ako diri undang ang ni kusog ang uwan, so nagpasilong lang sa ako. After ani Villanueva Municipal Hall, then Opol, then Iligan na. So going na ako Villanueva ron. Wala may uwan no. Mo yung Salay Terminal guys. Alright, see you later. 1 hour later. Guys, update. This is our final. Adi pa day napay Opol. Pero kanang nalayo sa Iligan. Muna niyang final munisipyo sa ganun ni Villanueva. So last na ni. After ani Opol, then finish na. Let's go! Much later. Yes, time check guys. 8 10 Yabot ra gid taon. Thank you Lord. Thank you Lord. Yabot ra gid nga safe town. Okay guys, later. A little longer than a few minutes Yes later. guys, so touchdown. Finish na. Congratulations my lovey-dovey. Finish. Wala na yung ang kuhan music. Ha? Ano man? Okay. Sama sila. Ha? Hello, OMG. So, mo ni nahitabo sa tambotso nahul. Nasa bragit ka, gilamig maayo ba? Ipot oy.
na ko giyatay kapoy na kayo kayata. Yasa ni mo. Bro. Nganong ni bro? Ha? Kaya ta gilamat ko. Ano man? Na ko gipapicturean sa dito.